Kandini uken parsi amata mambingam ngonde nantangkung. Yesu wa amayembe mayap ume arut yamikiyak. Jondal tangkuo u remipang tayak yak. Tang bureni wa Yesu ini amawembe ume namo arut yamenguk. Iwaran takiye yaweren unita arut yamikangkung. Tambakang Yesu ta parsi ama Yesu piyunde tayak yang yambang nanda kangkungo mambingam unandangkuk. Mambingam unandambang Judea kome u pembeng Galili kome ken anengi ayungupeng kungkuk. Galili kandet u iwat yapang kongkanggan Samaria kome kanda aangkuk. Kongkanggan Samaria kome tango yoparale tapuri kumbo wobi sika uken aangkuk. Yoparale u kome Jacob tam bianini nanaki Joseph ta iningkirengkuo u ndubiniken ituk. Yesu ta kandet karongi kongkanggan tetman bamopi tangiren ngangatang bang ume awang Jacob tam bianini anembani u kanga bang ndubiniken mangirituk. Tambang Yesu tango iwaran takiye kajem cuana yang yoparale bamopiken kungkungopang. Yesu iningan uken iriren Samaria nanik wembe kumba umengwera yang ambuk. Ambang iren Yesu ta kambang iwecuk. Gak ume atung Vietnam nyak. Umeng Vietnam yang iweriren wembe unita kikmupang yangguk. Gak Juda amata nak Samaria wembe ken imata umeta iyan. Juda nanika Samaria nanikat not namo tambeng kunga tangkungo unita wembe unita Yesu unde wecuk. Wembe unita unde iberiren Yesu te wecuk. Gak andu tango iron tango memberi namo nandatan. Ba umeta anggaweralo nakno memberi uimaka namo nandatan. Nande bitarawan yawanaku. Iri tero mitango umeta nawete ambang iring kami tetsak. Yawana wembe uniti wecuk. Wanot na iri tero mitango umeta iyan undepang yapen. Ume awang ngo karonginik unita ume ngweranika namo unjinde tambang gweren. Nandatan. Oranin bianin Jacob ta awang karongingo anengkuk. Tambakang ini mba ambekie oraniye, yawakie ume ngongonpang nang yapang ambumyak. Gaka Jacob iremipang ume kondake kumba kanga awayang yan. Yawana Yesu ti wecuk. Ama ume ngo nakyakang uwa nangira umeta pen yakyakang. Upanggang ama atu ume nakayayat u yamananain tango uwa umeta wari namo api yeneng. Ume uwa nangiran banepiken umen dapuri unde aangiran ama uwa iri kearo minniket api itneinyak. Yesu ta unde yawana wembe uniti wecuk. Wara notnapak ume yan u nami nambang umeta wari neneng cawa ba umeta ngo ambakiat uwa kang pewayak. Unde yawana Yesu ti wecuk erok ngakpanggu apka yawi ambunyak. Yawana iwecuk nak apna namoyak. Yawana Yesu ti wecuk. Nak apna namo yang berani nawetan. Upanggang gak apkai paip unde yapmanggang yapmambi tangkungo u. Tanggang api ngo ama wok icaman uwa apkang berani namo unita berani nawetan yak. Yesu ta unde yawana wembe unita yangkuk berani gak profet kumbata yan yak. Pom icama ken ngo orani eta anatu iningoret yapmang ambung yak. Tang Juda ama ina ngonde niwetakang. Jerusalem komeken ekani wapi iningoret tanangi yak. Unde yawana Yesu ti wecuk. Wanotna gawera nanda. Kandini kerep tangiren in pomoken ba Jerusalem yopraleken antu nan wari namo api iningoret neng. Namo Samaria amawembe inta antu tango memberi ket namo nandanggang iningoret takang. Tang Juda amawembe nina memberi nandana terengira iningoret takamang. Nandatan, antu tambingam tekek kandet u Juda ambot bumobiken aangguk. Kandini kelep tangiren, antu iningore kandet kondaki api aawek. Kandini unggon, kome uken ba uken tane yang nandawatak namo api taneng. Namo inik, kandini uken amawembe antu bureni iningore nayang, tango unita ngonde api taneng. Nandango man bureni iwapang kundupi munapi tango kero miterak api iningore neng. Kandet u iwata kandini atak umba. Antu nanta amawembeta kandet unde iwapang kang naningore rusang ngaripi nantikiyak. Nandatan, antu uwa ama unde namo. Antu ini munafik unita ama kumpata iningore rayang tawa uwa. Iniken nantikirak tangga namo iningore rek. Namo inik man bureninik banepiken pariran.
undupi munapitongo kero miterak anatu iningorerek yak. Unde yawana wembe unita Yesu ngonde wechuk. Unde kawek upanggang nak ngonde nandatat. Mesaya Kristo yang yawani unita aambang imaka kundup niwepang niwongarek api tambek yak. Unde yawana Yesu ta iwechuk etang uwakun nak ngombayang yak. Unde iweren terengiren iwaran takie ambung. Ambang Yesu wembe ukot manyambang nandak tangiren ya ambang nandawatak tanggung. Nandawatak tanggung opang imatakenta iwetan banjindeta iwetan yang namo iwete ambangkung. Tambakang wembe ume kambot kaman parapeng yoparare ken barangeng panggu ama embe ngonde yawechuk. In ambangang ama kumbata kaut jak. Unita kandet bian tengyapmang amburo yangang moretak. Kristo kawep. Yaweren kang ama embe yoparare uken nanik Yesu ta ichuken unggan ambung. Wembe uwa kungguo yoparare ken iriren ibaran takieta ambambang Yesu pengiwechung. Yawangrebane ama. Katem atu nanga yak. Unde yawana Yesu ta yangguk. Unde namo. Nako katem memberi kumba inda namonik nandakang uit namitak. Unde yawan nandabang ini tanggan nawet jawet ngonde tanggung. Ima katem dai yak. Ama kumbata katem atu kawet iman nakai yak. Unde yang ira Yesu ta yawechuk. Nako katem bureni uwangonde. Ama netmamban ampuro unitango nandak iwata ba piyaman nawechuo tamba tarecha garibi nandatatsak. Tambakang inda ngonde nandakang katem pungget kandeni namo atak. Komebak fo unde terengiren uyako katem bureni tangga api yapne yang nandakang. Eyang upangkang piya paap ngo dapun injimbang ket yambut. Katem bureni punggeta bingam takang. Ama katem tanggang ira punggerani upi tango kwaki yapambang katem punggeritak. Katem uwa iri kero mita bingam punggetayak. Unde tangiren ama katem piwani ukot katem bureni punggerani yara umbok oreroit tanggatandeng. Nitaman kumba ngonde yekakang bureni yekakang. Ama kumbata katem yeri leopang kumbata punggerek. Nandakan naka katem ama kumbata piwani punggeta tepmamba kunggung. Katemu inda namo pinggung ama atuta pinggung opang inda punggepang waki yap mukakangyak. Tambakang Samaria ama wembe yoparale ukwen nanik mayapta Yesuta nandangimi ni tanggung. Imata wembe ukwengonita bingami ngonde yaweren pang. Yesuta imaka bian tengyapmang amburo kumun yangang morengkuk. Bingam nandanggang Yesu ken kumbang man kero mingonde wechung. Gak kwenta waya ninget ngo kang itana. Iwere wa Yesu ta manin burami bang kome uken kema yara ituk. Ikyang mambingam matu yaweriren. Nandambang ama mayata nande nik tangimingkung. Unde tambang wembe ukwengo iwechung. Pengen manin bingam niwechuno nandambang nande nik top tangumangyak. Upanggang apingowo ini tanggan dubiningen amba yangangiren kambang nandi ni takamang. Apingo bureni kambang nandakamang. Amangowo ama embe komeni waki terike nani pang yapmacha bingam iwani bureni yak.